Hvala gospodinu Deraniju, hvala gospodinu profesoru Kući Hajču što nam može na informativnom predavanju. Mislim da je u ime savjesti prije nego što nešto kažem o Zavnovihu potrebno jedno reći. Smatram da je kontraversno i samo po sebi suprotno samo sebi čestitati nekome Dan državnosti 25. novembar, kojeg ja zovem Dan Republike, a to ću objasniti zašto, u jednom momentu, a u drugom momentu podržavati Dejtonski ugovor. Jer Zavnovih i Dan Republike i Dejton su sušta, totalna suprotnost. Po unutrašnjem uređenju i mnogo čemu što je urađeno u Bosni i Hercegovini i Dejtonu. Meni još nije jasno, da budem fair prema Suadu Kučevajiću, ali moj utisak je, koji mogu biti u krivu, da on podržava Dejtonski ugovor, Dejtonski ustav, pri čemu traži njegove bolje, lošije strane i pri čemu misli, ako nešto nazovemo entitet, a ne Republika Srpska, kako piše. Samo se povijem, molim vas. Ne preko komparacije nije tema Dejton, tema je Zavnović. U redu. Da vas molim, tako da samo nije nego širi elaboriranje onoga o čemu danas nije. U redu. Znači, ako podržavamo Zavnovih, da onda skrenemo ovako direktno. Ako podržavamo Zavnovih, moramo odbaciti Dejton. Ja konkretno odbacujem Dejton od trenutka njegovog potpisivanja. I tu u pravnoj nauci ne može žena biti malo trudna, ili kada izađe porota i proglasi nekog optuženog ili krivim ili nevinim. On dakle ide kao kriv ili kao nevin. Dejton uništava državu Bosnu i Hercegovinu i to nisam učinio taj zaključak ja, to sam pitao nekolicinu američkih vrhunskih pravnika, mog osobnog američkog pravnika Johna Hicksa, pravnika prijatelja Republike Bosne i Hercegovine, profesora Francisa Boyla, koji je 7 dana nakon potpisivanja Dejtona rekao Dejtonski ugovor je napravljen da uništi državu Bosne i Hercegovine toku narednih godina. I to je 20 godina pokazalo. Ko toga nije svjestan, u momentu kada slavimo Zavnovih, moramo se pitati da li ćemo podržavati Dejton ili nećemo podržavati. Oni koji ne podržavaju Dejton imaju smisla raditi, oni koji podržavaju Dejton, ima ih sve političke stranke podržavaju Dejton, ima jako lijepo i tu ne može da bude. Što se tiče Zavnoviha, on ima ogromnu ulogu jer je obnovio Republiku Bosne i Hercegovine, a jedina država Bosne i Hercegovine je Republika Bosne i Hercegovine, pošto je Dejtonska BiH po mišljenju pravnika koje sam ja pitao za mišljenje, u stvari unija jedne države u procesu legalizacije Republike Srpske, entitet ne postoji u pravnom rječniku, a Republika itekako postoji, ona je upisana čak i u vozačke dozvole, a Republika znači država sa jednim određenim uređenjem, to se ne može sakriti. Time što je zovemo i tepamo joj manji entitet, ona jeste država, jer ima sve tri zakonodavnu, sudsku, izvršnu vlast, ima teritoriju, ima grb, ima zastavu i ona to sve više i više biva svakim danom. Zavnovih je nama dao Republiku Bosnu i Hercegovinu, to je ogroman poklon kojeg su nam dali tvorci Zavnoviha. Ono što želim reći je sada da Republika Srpska pravi jedan vrlo podmukao manevar, što želi da kaže da ona ima ulogu u Dejtonskom ugovoru koji je Bosna i Hercegovina imala u Zavnovihu. Naime, ona želi da kaže da je unijela svoju državnost u Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, kao što je uistinu Bosna i Hercegovina unijela Republiku Bosnu i Hercegovinu u Albanijsku Jugoslaviju. Jer Albanijska Jugoslavija je dobrovoljno udruživanje Republike Bosne i Hercegovine stvorene 3-4 dana ranije u Mrkonjić-gradu, da bi ratni delegati otišli u Jajce i udružili se. A onaj koji se u jednu tvorevinu udruži, on ima pravo da se razdruži. Tako da smo se mi 1992. godine razdružili od Jugoslavenske federacije, čime je raspad Jugoslavije legalna disolucija, a ne separacija Republike Bosne i Hercegovine i separatistički pokret bosanski od neke jezgre koja se zove Srbije, koja je Jugoslavija. Znači, Zavnovih je nama obezbijedio da se 1992. godine po internacionalnom pravu možemo u potpunosti
udružiti, jer, dozvolite da pročitam samo ovo, kaže Ustav SFRJ, ja mislim paragraf 5 preambula, kaže Republike i autonomne pokrajine, ovo je citat, Republike i autonomne pokrajine uređuju svoje odnose na principima suverene jednakosti. Dakle, i Republike i autonomne pokrajine su imale pravo da proglase svoj suverenitet i uopće se ne radi o separaciji, nego se radi o legalnoj disoluciji Jugoslavenske federacije i mi se trebamo vrlo dobro paziti da Republika Srpska ne ubaci to da je ušla, to je već Krajišnik rekao u intervju neki dan, da je ušla, da je stvorena u januaru 1992. i da je ušla u Dayton kao već stvorena država i da se ona u stvari udružuje u Daytonsku BiH, što joj daje automatski pravo da se razdruži čime se raspada Bosna i Hercegovina. Zatim,